Lirio ititanap! Kinapalabas, nagbaligi ni Jubilardia nang italaw kini Alex, ket napan na inrakad ijay kabakiran. Nakigtot ni Alex idi nagpabigbig da ito'y kenkwana. Itimat asyenda, sapsapulan da Senyor Pedro ni Alex. Nagdanagmet ni Senyora Lorna. Dimteng tirabii, idi napan agpariir ni Chayong itirwarti farmhouse. Adda nakita na apuun tinagikkisan na. Itagagayem adtoy tituloy tinubela tayo na pauluan. Lirio ititanap! Agpari irak man pay. Ha? Barangay! 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 Di taman o! Kitaom! Nagadasa di paraanan! Sino ba ita? Labit lang ta kita. Sino nga tati? Ni Baldo! Baldo! Ano tinapasamak ka? Baldo! Tinasayat, bayang pala ang agpapingsan ni Baldo. Saan mo pala nga kasarsarita? Wan, senyor. Asikasuang tapno pumigsa dagos, kat makasarita tayo itinasayat. Wan, senyor. At anak ditoy, ayop na! Di nakbarigatan na kastoy! Di salbaga, di nakikaskaso. Nagsakiten tibagi. Iti pa ng sapli-saplit na kanyak iti latigo. Ruk at anak ditoy! At anak dito, oy! Ayop ka! Aguma ka nga, Gririo, Alex! Lakamon ti bunga ti kinagatas mo! Jubilador! Dayatang da ito na inaramit mo kanya! Sikate po yung ti kinagatas mo, Alex! Nakarakad ka dita! Aging ga iti matay ka! Senyora, di kay makaid na. Pumanag na kayo, senyora. Anya ka di ti pampanunutan niyaw? Ni ka di senyorito Alex? When, Mercy. Saan ka di pa'y asimmangpat, senyora? Saan pa'y? Apay, dakas nga tati na pagtang na? Diyakam mo. Saan ang maikat ti panagdandanag ko? Apay ngamin nga agdanag kayo, senyora. Diyakam mo, Mercy. Basta agdandanag hak. Pampanunutin niyaw ang nagsabat ti dalandakin ni Jubilarday? Kat binalasan ni Jubilarday? Saan nga ta akasta tinapasamak? Dayta ti saan tayo ang masungbatan, senyora? Ngamsapay pumamot ata saan? Titi sopas mo, Baldo! Sige! Igupam tapno mapudutan ti ruso mo! Mabaya ka sinapsapul na ka! Ano tinapasamak ka na ka, Baldo? Apayan, nagpugaw ka! Kalpasan na! Kastanti lang nga masimang payat din ang asyenda! Ano tinapasamak ka! Nala, saan ka paya kasarita ita? Tamo, di mo pa'y kabaylan, teksaw iti mapayag. Aginanakan, ken agasak pa'y dagiti sugat mo. Kas, dagiti sugat ko. Wala, agasak, Baldo. Nakaturugan ni Baldo, senyor. Inagasak dagiti sugat na. Kasla na sapsaplit mo't iti latigo. Aniya.
Sino tinang saplit kan kuana? Diya ka mo, senyor. Marigatan ngamin ngagsaw ni Baldo. Agkakapsot. Salbagabaldo. Anya nga ta tinapasama kan kuana. Tapaya simbang pet ngagkakapsot. Mamuan tayon to. Inton makasaw ni Baldo tinasayat, senyor. Ngamnita. Agkakapsot. Ala, asikaswam nga rod, Doro. Good morning, senyora. Umay kayo, tamang timpla at iti kapiyo. Agyaman ak, Mercy. Kayat yu ka diti adagatas na, senyora. Saan? Kayat ko tay puro akape. Black coffee, Mercy. Sige, senyora. Apaman ang makakapeak. Mapanak ijay farmhouse. Ha? Anya nga'y taramidamigay, senyora. Ang mga nadang randa ka lang da senyo. Saan ba't siguro? Basta kayat ko timapan ijay farmhouse. May papanman nga tanday takin ni senyorito Alex, senyora. When? Oh, at titi kapiyo, senyora. Agyaman ak. Ay, tinasayaat. Sumurutak kada kayo, senyora. Nasa isayaat mo adda kadwayo amapan ijay farmhouse. Agyaman ak, Mercy. No! Apay nga ba ka dito paragan ti farmhouse? Sikap buhat! Naata, rugi ka man nga tan. Apay! Umay nagsarungkaran! Excuse me! Saan ka pagkano, you know? May talapatong mo tinapitaw, you know? Ay, bahalabang! Napintasak tapnoan mo man niya. Ha? Sa anak akas ken kalabang. Chip! Pakan ano ka ngayman? Ruha! Tinapatong mo tinapitaw! Ha! Ano siya? Gusto ka niya kababay tatnon mo! Kapasig namin na napipintas! Sana kaskan ka, bruha! Ay, sus! Bahalabang! Sardangan na kaon! Sige! Inako nito, nag! Saan ka pa ganano, kasarita? Agsubli ka di pag nanada nyo. Di na ko na may kitkitaan dito eh. Ay! Saan asikat yung may kukinita? Kinoyog ko lang ni senyora dito. Ha? Agra naman? Pagan ano ka ngay? Che! Duro alabang! Sus! Chika na! Bruha! Inak manuwagan! Buisit na yata. Kalayon na klasuranan. Ha? Pagan ano ngay tikaskan kwa na. Ay, pakawan! Aging gaita. Jak paya mo no sa dinotayan ni Alex. Kasta kadilatan. Apay asaan nyo asapulen. Amangan matno dakas tinapasamak kan kwa na. Oh, Sapulen nyo ni Alex. Madandanagan ak unay. Iso asapulen nyo. oh. Senyor! Senyor! Ano nga tano, mapanak i-Jerry's house ni Senyorito Alex. Ha. Ang mga no, damot i-Jerry. Sige. Kuyugan kan. Ah? Sana? Siyaklatan tinupa ni Jay, senyora. Sige, mapanak i-Jerry's house na itamat lang. Mersey! Anya di raramidam na ti paraangan ti farmhouse? Ne, si kamat gayam tiyayong. Urayak dito ni senyora. Nagbayag mat ditang unhag. O may kakit din iti kusina. Tatulungan na nga gisagana iti makan. Ha? Panag ko na. Mabayag pa iti panagsubli yung iti mansyon na pagnanagdan yaw. Tanas kan nga urayan ni senyora ni Doro. Sige nga raw. Intan iti kusina. Tatulungan ka iti trabaho. Senyor, senyora, nangisagana kami kan ni Merce iti merienda. Ag merienda kayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita yaw. Sige. Data. O sige, ag merienda kayo pa'y. Tainak iti kusina.
Agluto kami ka ni Marcel. Amo Marcel. Madlaw akas to na iti panagdandanan ni Senyora. Wan, gaputa saan pa'y lang amin asimang sangpot ni Senyorito Alex. Ha? Ni Senyorito Alex? Intalaw da. Ay ngam saan ako ngagtagtagaray. Oh, apay an na pauli magkay. Anya ti pampanunutam, chayaw. Kwa? Awan? Sige. Ikaw mo ni ti Ricardo dahil si Dan ngay lutluto ta. Sige. Ay, chayong. Sa dino nga taa talaga ti ayan ni Senyorito Alex. Diyak amaw. No apay asaan dama sa pulan. Dahita ti ditay amo asungbatan. Saan nga tangad da ng patay kenkwana? Ha? Amangan mo't no pinatay dan. Di tayo maibagaan no kasta tinapasama. Mala, saan ta napagsaritaan day ta? Amangan numangag da senyor. Kat agatap da iti madik ka da ta. Apa kastoy? Nabuong amin ang dagiti gamit ni Senyorito Alex. Dito yung rest house na. Sakit. Nakawarwara dito eh. Kang Romana. Nadadaal ti kandado ti rito. Ada simbrat dito yung rest house. Kat tinadal na ti kandado tap na magastrak. Hindi nga ta Senyorito Alex. Ano? Apay nga daw tinabuong ang gamit na. Kan, apay nga awan dito ni Senyorito. Senyorito! Ayun mo! Senyorito Alex! Senyora! Awan ni Senyorito Alex ijeres house na. Sinapol ko iti aglawlaw ti resos ni Tawan. Anya, Lukas ta. Talaga adakas tinapasama kan kuana. Kano ti gamit iti rest house na nabuong. Nakawarwarapay. Kaslada nagragat iti rest house. Aniya. amangan mo't no dakas tinapagtag ni Alex. Diyan ka mo, senyora. Tawar ni senyorito iti rest house na. Talaga dyan mo sa buwan. Mercy, mapanta iti kanatengan. Amangan no makita ta ni Jubilar de Ijay. Ngam, senyora, saan mo tin nagpakpakita kada kayo? Saan ka day? Bareng makita ta Ijay. Dakkel ti pamatik nga daam mo na itinapasamak ka ni Alex. Sige, senyora, mapantay di ka natangan. Mercy, iwaras ta ti panagkita ta. Bareng makita ta ni Jubilarde. Wan, senyora. Apay ngay. Apay adyak makita. Senyora, naibag nga oras yo. Kastamot, Rita. Kasla, adasap sa pulan nyo. Oh, kwa. Awan. Umay kami la sumarungkar dito ka natangaan. Kasta ka di, senyora. Sige nga ro, panawan kayo pay. Tayo nakitaan dagiti daddo, mga agsibsibog. Ta agpadaya da. O sige, Rita. Senyora, awan makita kisap sa pulong tang. Talaga adyak makita. Oh, nagpukaw ni Alex. Sa ito, awan mat ni Jubilarde. Kasla sa bali ti adda iti panunot ko. Amangan kit di mo't no. No pinatayan ni Jubilarde ni Alex. Ha? Oh, imposible, senyora. Saan mo't amang mapatay ni Jubilarde? Nagsingpot a tao. Iso adyak pat yun, timbagayaw. Mercy. Ala, senyora, pumanaw tayo dito. Mapantay iti sa bali adisaw. Iti kamanggaan. Barang ijay amakita ta ni Jubilarde. Oh, panagkunakat saan ta ang makita ijay. Tamok. Adda ita namang parparigat ka ni Alex. Amangan nubalsin na ni Alex.
Gapo iti panagparparigat ni Alex idi kan kuana. Senyora? Sige, agsublitan ija mansyon. Sige, senyora. Nuday tati ko na yaw. Ni, adda lalaki nga umasidag, senyora. May bagang orasyo, Senyora Lorna. Mercy. Ha? Jubilarde, sika ka di dayta? Wan, Senyora. Siya. Sa bali tilangam ita. Nakadungdong rin tilangam. Sakat kasla ka uging tirupam. Asino ti sapsapulan nyo, Senyora? Itay kayo pa palpaliwan. Akas lada sapsapulan nyo. Siya ka di, Senyora. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwana dinggan ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas. Saan ang makaidnan ni Senyora Lorna? Gaputa saan napailaang ang napasangpet ni Alex. Napanda kini Mercy iti farmhouse. Tapno agdamagdamay papan kini Alex. Ngem awan pala daytoy asimbang pet. Nakuna ni Duro amapan nakitaan iti rest house na. Ngem di na nadano ni Jai. Ket mas daw pay daytoy gaputa nagado tinabuong agamit ni Alex. Itimet kanatengan. Sapsapulen da Senyora Lorna ni Jubilarde. Immasidagmet kadakwada daytoy. Itagagayem. Adtoy tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Agsublitan ija mansyon, Mercy. Sige, senyora. Nuday tati ko na yaw. Ha? Senyora, adda lalaki nga umasidag. May bagang orasyo, Senyora Lorna. Mercy. Ha? Jubilarde, sika ka di dayta? Wan. Siya, Senyora. Sa bali tilangam ita. Nakadungdong rit tilangam. Sakat kasla ka uging tirupam. Asino ti sapsapulan nyo, Senyora? Itay pa apalpaliwan kayo. Akas lada sapsapulan nyo. Siya ka di, Senyora. Ha? Kwa, Adak lang dito ay makipagtrabaho, Senyora. Jubilarde, kwa ngamin. Mabalin ka di nga umadayo tabasit ditoy. Jak kayat nga adda makangeg iti ibagakkan ka. Nakadayutan ka na iti trabahador, Senyora. Panyati ko na yung may bagayo. Jubilarde, mapukpukaw ngamin ni Alex. Adda ka di ammom maipapan iti daytoy. Ha? Pangaasim. Ibagam kumakanyak no adda ammom. Lading itik, Senyora. Awan amok may papan iti day tabanag. No kasta. Nagbiddotak nga rod iti atap. Atap? Atapak namin na si Kati makagapo. No apay anagpukaw ni Alex. Anya? Inatap ko nga amangan no binalis mon. Gapo iti kinadakas na kan ka. Nasakit tirik na. Gapo iti kastoy anapasamak. Kanayon nga agdandanagak. Gapo iti panagpukaw na. Nagruna. Tadya ka muna niya talaga tinapasamak kan kwa na. Napatid kanyak ni Alex. Gapo taapok. Anak, day di grasya nga anak ko. Ipatpatid ko. Nga uray pa'y ado ti amok akalukwan na. No pa'y kasta. Kalkali kagumak ti panagbalbaliw na. Lading itik, Senyora. Awan ti may bagak may papankan ko na. Sige. Panawan kayo pa dito eh. Agsubli ako niti trabaho. Jubilarde. Sige, Senyora. Papan ako. Sa anak ang makariyaw. Tadda barabad tiniwat ko.
Jantri at Jubilarde. Pinanawan nak dito'y bakir ang nakarakad. Kasano nga ta makapagkigdawak iti tulang. No sa anak mo't makapukaw. At dantual daw mo, Jubilarde. Agbayad ka kanyak. Mabisinak pa yan. Pulos asa anak-anangan. Sipod adda kami dito'y bakir. Nakarakadak-latan na kastoy. No kasta, senyora. Awan amo ni Jubilarde iti panagpukaw ni Senyorito Alex. Awan, Mercy. Una, tasaan adakas ni Jubilarde. Nasingpet a tao ko na. Oh, Sa dino nga rod itan nga iti ayan ni Senyorito Alex. Anya nga taa talaga tinapasamak kan kwa na. Taapay adimat tin sumangpag. Si bibiyag ka pa'y lagayam, Alex, ha? Pasensya ka na. Si Marong Karak na asyenda. Oh, kumusta tirik na tinakarakadlatan? Uwan gayam. Ada gayam barabad tingiwat mo. Mabit lang day katik, ah. Tapno makapagsarita taan na imbag. Salbag ka. Ruk at anak dito eh. Abay. Nauma ka na nakarakad iti day taapon ti kayo, Alex. Makaruk atak la dito eh. Patayin kamot akas iti panang patay ko iti asawam. Santo mapasamak day ta, Alex. Gaputa dito ikan amatay. Nalamang day to'y anang ipanakan ka. Isong awan ti makarukatkan ka dito eh. Jablo ka. Sikati Jablo. Ayop ka, Alex. Awan nagdumaan nyo kanila kay Pedro. Nagpadaan nyo ang mamapatay tao. Anya. Timawit ka kan kuha na iti kinasa irom. Rukatan na dito'y salbag ka. San ka rukatan dita? San ka basta makarukat dita, Alex? Gaputa na bakit ti panangirakad ko kan ka? Ketap na masiguradok amatay kan. Daytoy. Paltog. Ket may salaan ti kayat ko nga isumpat mo, Alex. No di mo kayat apatayan ka. Rukatan nak dito'y konak. Pudno ka di asika tinang patay ka da apong Victoria. Agraman ti inak. Wan ken saan laeng ti kayat ko amangugan ken ka, Alex. Salbag ka, Jubilarde. Day talaga yan ti kayat mo amanggagan kanyak. Ngam inrakid na pailaan dito'y. Sungbatan ti saludsod ko, Alex. Kat may bagak asan. Anya ti aramidam, ha? Pues, daytoy nga rod. Tisagak! Pinaltugan! Oh, anya? Sungbatam ka di ti saludsod ko ken ka. Wano sa... Sikat inang patay ka danan. Ken Victoria. Saan ka di? Rukatan nak dito'y... Atan ka lang may pagamtipod no, Alex. Oon! Sakti nang patay ka na kuwana. Gaputa inagaw mo kanyak ni Crisanta! Basta, nugayang asikatin ang patay ka na. Inamin mo matlaan. Amay ko, rukatan na ko dito eh. Ang mga numatasan na kitidara dito eh. Pues, matay ka dito, Alex. Talo abiyag, ti pinatay mo. Ni Apong Victoria. Ni Nanang. Agraman ti asawa ka. Ayop ka. Matay ka dito'y asawa ka, Alex. Naam ti bunga ti kinakamihan mo. Isa ron dayjay adoro. May sanot dayjay kriminal. Agsungbat da amin kanyak.
Kalpasan ni Doro. Isarunok mata ni Senyor Pedro. Palsak ida amin. Mayatan tarik na, Doro. Si Mayatan. Una, kaputa nagtumtumar kay Tiagas. Nagasak mo tandag iti sugat mo, Baldo. Mom kadi, adandani ako natay. Sige, isalaysay mo, no niya tinapasamak, Baldo. Ayan ka din ni Senyor Pedro. Kayat ko, amangag nati salaysay ko. Sige, kahit na kayaban. Tao mo yung ayan mo. Dahil tatipod no, Senyor. Talagang hayso. Awangan ti sa bali. Ti estranghero? Wan, Senyor. Isu tinangirakid kanyak. Kanang parparigat kanyak ijay bakir. Aniya. Iti anyaga po a pinarparigat na ka. San? Jack rumbang nga ibaga kadakwana. Ti dinandamag dayjay alalaki kanyak. Kat sinong batak pa'y amin asinalutsot na. Oh, Baldo. Apaya na pauli magka. Iti anyaga po a pinarparigat na kadayjay nga estranghero. Diyan mo, Senyor. Awan matiamok abasol ko kenkwana. Ngam talaga nga atapag ani jubilar di dayjay. Aniya. Wan, Senyor. Ti estranghero anang parigat kanyak kat isu ni jubilarde. Sigurado ka. Sigurado ak, Senyor. Ti estranghero kat ni jubilarde. May maysa ti istalda ako muktar. Kan kastametan iti panaggarawda. Aniya. Sigurado ka dito imbagam ko ni Senyor. At estranghero nga imbagam kat ni jubilarde. Wandoro. Kastagayam. Kanyang ragti ko na ni Senyor, may papaano ti detoy. Inatap na nga mga no ni jubilarde tinangitalaw ken ni Senyorito Alex. Ah! Intalaw mo? Wan, gaputawan lakat nga ruda na sumangpat. Kastagata, Baldo. At nangataan mo ni jubilarde, iti panagpukaw ni Senyorito Alex. Mabalin nga da. Kasta di atap ni Senyor. Ah, kasamoy taan, Baldo. Doro, panagkunak kat delikado tayon. Amangan na agibalasan dahi jay at jubilarde. Ha? Amangan nupod no ti atap ko at ti estranghero kat isumatlaan ni jubilarde. Wan? Dakal ti atap ko at ti estranghero anang parparigat kanyak ket isu ni jubilarde. Amin, asin naludsod na kanyak ket sinong batak. No asino tinang patay iti pamilya ni jubilarde. Kastamatan, no asino tinang tambang kada Senyor Juanito. Ngam, no bilang ni jubilarde dayjay, apay, adamdamagan na no asino tinang tambang kada Senyor Juanito. Kat, saan namat akap-kapin ano? Diyak kayat nga ibagada ito'y abanag ken ni Senyor Pedro. Ta sigurado, madaksanak lang. Amangan pa'y ket di, no papatayin na. Sa dino at ang pinagturungan ti ugsa pinanak. Nasiglap tayo yung ugsa.
Napadala nga rudan yun. Nakataray pa ilang met. Na, tao dita. Nakaragad. Apa yan nakaragad? Pasitlak. Sino ata day di at tao? Apa yan nakaragad? Awan na puot na. Kasla ni Alex. Ni Alex? Anya tinapasamakan ko na. Alex? Anya tinapasamakan ka? Rukata ka. Kat ipan ko iti ospital. Ipanuspusak nga ipan iti ospital. Adahon iti asidag ti farmhouse. No kasapulan asar kag ti farmhouse. Aramidag. Masapul amay talaw ko ni Doro. Tapno agi karo iti nagbasulan na kanyak. May samot a kriminal ni Doro. Rimuar ni Senyor Pedro. Kadwa na da baldo kan Doro. Sa dino nga ta ti papananda? Ay, mapuya, tanakmanan no kastoy laang. Tanaskan nga orayag ti panagawid da. Chayong! Sino ka? Apa yan nakastor ka dito sa house? Sa dino tayo ang Doro. Apay nga wanda. Kwa, tsaka mo. Remote datalo. Ni Senyor, ni Doro, kan Baldaw. Baldo. Ni Baldo? Wala to. Ni Baldaw. Talo da rimwar. Kadyakan mo tinagturungan da. Kasta gayam. Sino ka kaday? Mabalin ka din ang pabigbig ka kanya. Saan nanaskan? Chayong. Saan mong ibagbaga da ito'y kadakwada? Pangasim. Amok adi mo ayaw ng tikinadakas da. Ngarod. Di mo kumay pulpulong anak kita na mitay. Ha? Nasintot mo ti panagsarita na. Saan mo't anarangga sa tao? Maawatan ka di, Chayong. Wan. Sino ka kaday? Mamuam tumot laong na sino. Ngano ita. Diyak pa'y mabalin nga ibaga na sino. Sige. Inakon. Kaya't baliwak tayo subli. Agan anad ka dito, Chayong. Ranggas dagiti amom. Isungagan anad ka, ha? Sino nga taday jay alalaki? Apa yan nakastrap dito yung farmhouse? Kat, insirak matagiti amin na ridaw. Kan kunana nga gan anadak ka no? Gaputaranggas amin dagiti amok. Sa bagay, pudnomad. Naranggas ni Senyor Pedro. Nila Senyora Lorna tinasaya at ikababalin na. Kaya't ko makita tila dawan na di Senyor Juanito. Kastamat tanday di inak. Sapay ko nga. Tapas trakandak na Senyora Lorna. Ha? Sino ka? Apay adito'y bakdur tinagtuktukan. Pastrakandak, Mercy. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, ititanap. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Lerio! Iti tarap!